Okay na mo ni pinyagi. Ilog-log ni apat mo din nga. Inat na bisan jud. Purong pinya. Wa magaling mo kan Pagalit yun eh. Kapis na kayo. Kapis na kayo. Ano nakita dia? Lata ng bukid nun guys. Manolo Portets. Ngayon tag pinya. Bida na ba ning magtrabante og pinihan part? Wa ngipon. Wangit pun. Ngano man na? Madaot sa asin gud. Oo no. Kuya dugay na part muhurot pun dila. Ah, delikado na. Wangit pun mo pay dila. Wa pa dila. Inaniwo ni guys. Basta naay pinya guys. Ngani. Kamao gyud oh. Tama. Agarab mo giwa murah perbuya. Murah Pero biya ko ra. Dila dong. Ako na hindi na ko mangumaya kay di ko mo manambal. Mga guys, nami diri sa Manolo Portets. Dapli kasada. Oh. Pinya. Kena puro na pinya tanan dia. Oh. Di mo to, madara. Oh. Pinya na tanan dia. Abot na dito.